indoda elala nange indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi uSwetgolova ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njoba injalo especially. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Cha, South Africa shame it's a movie. So iTolungizwe Mchunu with the video laphana ku TikTok whereby he was speaking about lilanga le masiko nelanga le masiko langa lokugqoka imvunulo wakhuluma ukuthi licala njani nje wayicala kahle vele inkulumo yakhe. Ungizwe Mchunu wagcina sekafika la endzabeni ukuthi lamalanga kubonwa amageyi agcoka imvunulo yakaZulu nje recently sibone lo munye bekashada amageyi lamabili bawashada Mxhosa neMzulu and the Zulu guy was wearing imvunulo yasebukhosini makasho nje yena ukuthi ugcoke yonke iphelele bayasihlaza bahlaza live itabane kumele lihambe la South Africa somizi kumele athathe itabane ntakhe bahambe because ngalo sebantu baqwasa bukhoma njengoba simuva ekhulumena nala bekhuluma nje ukhuluma into letiningi yathi ngaze ngasho nami ukuthi ayibantu umsowa ngizwe yabona lo bantu umsowa impela hayi waphendula ke uSomizi because people have been waiting for Somizi to reply because wamdreka kuSomizi ngokuthi nyalo sofundzisa Swetgolova butabane kube bekangamfuni kuSwetgolova ngalesikhathi simvotela yena bekangamvoteli yasitshela ukuthi asimiyeke phansi but the moment aphuma sekawinile senguye number 1 ukuhamba naSwetgolova because ofuna kumfundisa butabane akhuluma nje usisi Somizi kumele athathe abantu bakhe baphume baphele la South Africa njengoba simbona Somizi soyaphendula lapha kungizwe Mchunu ubamba amasakanyana akhe ama LV bag akhe soyatihambela uyaphuma eSouth Africa uthatha amaphenti akhe siyambona uyahamba eSouth Africa and people were saying ukuthi this is hilarious eSouth Africa kumnanzi. Please do comment what you think below down in the comment section. I'm signing out. Goodbye.